Akenya ni mathiete na mbere na gutuma ndumiriri cia kuumiriria Baba Talisha kana Faustin uria horokire gucemania na mutino wa barabara kiroko kia umuthi. Itana kumenyithia ndeto no makiria ni no ngwihoya na gitio kinene witikire follow mwena wa TikTok na gukorwo ge subscribe thini wa YouTube channel itu ya Mwangi wa mohoro nigetha ugikorwo wa mbere gukorwo ukimenya maria maragikorwo makihanika guku nenda-ini cia ukinyaniria. Baba Talisha no menyithirie arumiriri ake ndeto ino ya kieha kuona ekeririkano wega ni ati mutumia wake niwe Mama Talisha ni wagikorwo akiona mutino wa barabara na agikorwo akihuruka agitiga mundu gwitwo Baba Talisha na Talisha meika na ni ndeto ikire na kieha muno na Akenya mwena wa comment section makorwo makira mundu gwitwo Baba Talisha akorwo akimenyerera muno tondu Talisha ni kahinda gaka araikorwo akimubatara na njira nene muno makiria. Briti Miki akakorwo akiandikana kuga this life requires a lot of silence na Mary Rongo kwa hey God for the sake of his baby protect him by all means. Na Josephine Chege kwa life is so spiritual, please our celebrities kueni mkinyamazia mambo mengine sio lazima myatangazie watu. Enogi haikoro akiandika Jenjoro kwa mbona anasema ajue Mungu anampenda angeshukuru tu bila kujulisha watu fear people. Na andali kwa God for the sake of baby Talisha protect him. Enogi hayo Pauline Mwangi kwa pole sana. Na Karo John akawa pole sana. Na Dori Wamboya ikoro ikia muho wake wa muiso na kuga hope he is fine for the little girl sake aki ukuru kwa Mwangi wa mohoro tukimenyerera ria turaikorwo tugitwarithia ngari barabara-ini na nie no ngwihoya na gitio kinene uko gi subscribe thini wa YouTube channel ino itu ya Mwangi wa mohoro.